cukup kameramen. Berapa tu? Ini tak lagi. Mentah kesini ni gumga Meghalaya People Interfront MPUF rengkat beberapa Wapung unit rengkat ke Santinong unit ni lawan anak kesinong Wapung bahap apa Izendel district ni wan aji ngarap kentam begini basak korantan ni Isa ni Isa naliang sarkar kami harap Henry ni gumga liang kaseng bang sri ban wat kalat ulti ban wan harap kentam begini basak korantan tengah kentam naliang ni kaseng MPUF ni kuntulang kentam ni perasaan balang berana po Izendel district. So ini pek lang ikimi lang kamtam gini gi imlang sa lang produk prasnam gi basa kurantan menginwat kalat ulti ban yarap gi kamtam kakia kacan yuki abo kumyo kalat ban itrelikta tangi ni kum kaseng ni ndering kita hane kasnong na yarap ngin wat su kalat ulti ngin pek kini basa kurantan gi mun lat ulti ngin wat kalat ulti bangin ayarap su kamtam banyo gi kata kabam yuki tengah na ko nga kwa ban tu pajba kamtam ngidai ban yada kamtam inu kenyang Jepang basar entah apa kedela jongi dai ban fikir ila dai le kuno bengin yat no kenyang Jepang bengin yu kamtam kini besar korentar ndai bengin kimben yaki kir dai produk prasnam ndai ngindai bali ai kamtam ke bam kadi joki dawa joki pok joki ndai ban ong ni kimben kita biok korentar long ban le long dan dai penjengai iwe kumlap thap udisi jonga Izendel district Andai ingin semangat ingin ibu din su, ingin wat su kalat kulti kuno menyarap ingin besar perentan, angkat berkisar kil bak unit, tengah kentu kisar kil unit, makin wat lem kalat kulti menyarap halal kesenong halal ke area jongki, kuno ban ai kamtam yang imlang salang, tengahnya kentin dulu sebut.